everyone! Naimbag nga daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa naapod no anagan, tintay i-drama. Dear manang biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pa'y kankwana. Gat ka po iti dayta kinasingpet na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rin tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ay, ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rin tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amok kunti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Ag nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y lang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. At umad nga rin tiyanan na yun na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at dating mangkan nga urat, anak ko. Lami siguro da itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kanuan niya pa'y dita. Kapilitan mo't nga rin nga ramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas nila ka na yun ay, manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Masakasyanak mo't nga rin kan kwa na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, no siyak ta kinasawa ken kwa na, saan gagbalin di kas jay kalyak? Kas lagpampambar nga bilang, takanayon mo't akas jayang. bakit? Mangalatan sa iti babaw ninta. Tapno at nakatulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito eh. Mabambanugak mo titi trabaho bakit? Ay, pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na kano daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sali, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit mo tan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat.
Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan na ngagpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-amu kayo niya. Ah? Ay, saan manang? Italaan nagam-amu kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amuk manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisahanan, sali. Tagigitan tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Napsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti pa nagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan kay ti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita kaaro ba? Naimasmat gayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't ingatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapim kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timplay ti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga pala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Mandatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Huwag nga ron. Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mo mo't naimon di asawam anak ko. Marigatan ako mo't nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamo ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasi nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapula kiti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. O na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo amabannog. Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay di sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata ka na yun ti panagirsiyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yeh, napanak nga may nagjogging kan nagsumba. Iswa kas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngay Rika! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabay, nalaing nga agdala. Madin to pa'y, hana nga bagbagay. Aywan,
Awan samot an na yung itibagimon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaga nak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Apay nga damdamagan nyo, aya? Awan, kaya't kula ama-amuan mat nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kita nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo nana. Uy nagwag ko itay ta. Ay, wow! Nagpinta siya na. Magusto ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Huwag nga raw. Talo la pares. Sige, tanong mawaya anak manayin. Inak to gumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umaya ka man. Mapantay dyan silid. Tayo dyan tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang tisukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting da dyan nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dyan nga bakat. Wano, shakes mo kit di da jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamuting? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawin. Tanagagit kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dupay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nanang. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngam adamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay amuyumot nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami na panunutan? Mangbiro kak tumanin dito sa bali ababaw nin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudno mo ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ng tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpot di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin mo sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga minta alaam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kan diyan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kan han nga managdigos tapno na ang dud. Han nga jay digos nga digos. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunin ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanin ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Diyan ka na kangkan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay mat kay di
katuwanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan, anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga agsango nga mangan, ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apay nga, nakaboxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmutlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay kakit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, pwede ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permiti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na panugak. Nag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, ta nakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo maggamnanan. Nasa pa nag-ring ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Kanura ni Hayden nakanakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talo misana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag... napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pulag ita. Ngamawan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, ada relasyon da? Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay namang ibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunutak mat Kaya't kung amin ti maadaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay najak mo no anya klase ti panagpampanunot ti adakan ka. Ay no may konkonsan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pay laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kung dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidon ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tandag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan.
Tadyak kayat atub nga rin dagiti datakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagwapo dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog tarumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kiniri ka. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaornos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanya. Ngam saan? Awanan ti rumbang ornosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak nga agbalbaliw. Sulnit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ka nakitimay sa pay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatagbalbaliw nga oray saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apag bababawyak iti kastaunain. Inawat ko nga rod tigas at ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulak mat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa taon no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanaka. Alakastan, pigayam mo, Rika. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Hello everyone! Manipod ka ni Kabsat Inga san napod na nagantin tayo patangatang. Ken mga ganyo a drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Inga. Dear manang biyanang, kaalaak ti manugang ko no may papan iti utang. Tangamin nagpada kami ama nagloan. Mahilig kami ngamin nga gatang kadagiti kagawaan iti balay nga oray saan matunay akasapulan. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Nalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dapak mo. Oray dito'y balay pailang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at, kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami ton iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat, sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka anatangsit amanugang. Sapay ako mamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. Ah, no natangsit ka, natangtangsitak pay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble ak tupay. Ay kat no kasta nga rod, ag kaalaan tano nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat paysaan ang managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanyak ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Ah, papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Ah, no kasta, nagloan ka mat. Wan, nanang. Apay, nagloan kayo, mat. Katuan, amangan no may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpay so tinaglonan tayo.
Wan nga rod, Belen. Manungay ti inlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Mano lang mati diferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. Ah, i-online shopping ko manan Ay, inta pa'y mangan tamabisina. O sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, dahi tala nga ya. Inta nga rod mangan ija turo-turo. Ah, turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag ta agururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas dito ita automatic. Aya, ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yon nanang. Ay nagkakanat at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausarmat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di aguro order iti awan usar na Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklaya. Baklayan nga, nagdagsan. At diin harkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo? Ay, inga. Plato manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, tay sunto ti next nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti yut utangam. Di ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang. Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutang nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ilaang ana amwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan ak nga rod. Sapay nagdatakil to utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mo. Lun-alon, kunam na nagsuswildo ti dakkel. Ay na. Nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo nanang. At dapay kwartam aya, Belen. Kat adda pa'y apay da kayo, awanan. At dapay mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katwon na. Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katwon Mala, mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandananan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan na gijadwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talong. Makan ang masangputan ta dito'y balay. At kami lakay. Alan na nako. Ne, naggapuan nyo manalaya. Mabisin kami na naggapoy di talong. Makan ang masangputan dito'y balay. May sakamat Belen. Kanayunan mo't tintirumor dito balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, alan, tatang. At dain take out me kanina na nga kanan nyo. Won. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingka idasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan nanang. Hey, gastador kayo adwa.
Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Kun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada ang nakatugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Ngamanyat itid ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam. Ngamawa kwartak. Agsusuldo kaya, kat saan may? Naibuson ti inlunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalaki di mo iti ugali. Wan nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't amagbaganda asawa. Ngam awan mo't tidengdenggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tingtid na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mo. Mapantay jay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga rod, mapantayo. Uray jay pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta? Inga, long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglaklako lata. Ay wen, nebelento kadwa. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuan kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ijay balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan nata. Ay, sige nga rod, nanang. Yes! Adda man ang kwarta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man tadagayang friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag-down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan na. Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga raw. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan daman iti balay ko na ma. Rimwar daman Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki dia, takasla naman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng-deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Ha, agbagbagay da talagang agkatugangan.
Ay nasaya tay may ka dito istoralan barok. Ag singirak man tanay, jak makitkitan di asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadananang kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kananang mo ni Maringga, iswasikan ati singirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako kiti nateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kenayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayad kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mo ta. Laimbag ko ma. Nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay. Ay uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, ah. Da kayo atahan ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Ngagmaymay sa. Kayat ko. Ti adda asawa na. Tapno adda katulunga ngaglako iti ules. Kwa. O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inak pa'y mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kawas mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan may nga rodye utangan men niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu di damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di uray awawan. Uray kaskasano, jakmat maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na, Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka di dato in share da to FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ha? Ne, apay, Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan? Dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Ha? Inpan panawagan datamutten, Belen. Ay, uwan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. ay, Inga, apay da ito impos da. Ay, Rupa yung makinibilay. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen day ta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na muton. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak langay, kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak, Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay immo na alon ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kas na ti bagbagayon. Madimat
Aglas-las to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, inta ipadilit data. Inta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayo na. Ay, kwa. Ay, diya kaya tiyagpakita. Takuna namot nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga ro din. Papanak ijay ayan na kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na ag diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stress akmat. Sapay aglamang dabilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakid di makikarpintero ija and Uncle Bang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Weng, tasininaan da kayo. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Resultan nyo dahil ta problema yaw. Santa kami nga iramraman. Bye! Hello! Ay na. Kaano da ka nga agawid, nanang? Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung-batan dya cellphone na. Saan da ka nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Aniya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Ingka gumaan mi nga rod tinagsapuli ti trabaho kan ni Belen amanugang ko. Tinakdaran mat dalakay ko kanta anak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray da nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no api akas jay ti naramid da. Ta naglablabas kami mat ngamin iti manugang ko. Alakastan, bigay mo, Inga. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Hello manan kada kayo, amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni Kabsat Danica saan napudnoanagan, tintay patangatangay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nogsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kayat ko, ah? May maya tatawanan te sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya konti mangimpaki ti gargaret mo tap numabait. Ha? Dario, mabit laang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan, ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng day jay, ngem kinapudno na, jakayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan di pa nagdanada. Kasjay damutan. Jakayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka manugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Ta nagsisingput kayo.
Ay, oray syakmet ha, balayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaangan nga dagiti anak da, no agsina da. Wan nga raw da balayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family, ti madakalanda pamilya. ay, tinasaya ta balayan. Urayan ta nila kay ko. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Ay niya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adalakilyo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya at tayo. Pasensya kayo, tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya, tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final data na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. No kasta nga ron. Awan maalam at hawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't tiyo asan amapukaw dagiti tawid nyo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid nyo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kiti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo ngamin ti kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matyo tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? Ganya pa nga. Uwi na na. Saan tan ngagsina? Kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga aga-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan ah. Ha? Si Katag balbaliw? Kapay ko mga siyak ngay? Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang. Kit na pagnumuan mi. Asaan mi napatuluyan ti panagsina mi, tatang. Nasayag nga ron. Ngumnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Tano kasta kayo lata. Nasaysaya at langagsina kayon. Kat di mi itad titawidin nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo na ita akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa nyo. No aga pa kayo manayin. Mala. Agawid kayo nga ruday.
Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsur ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam ka na, 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas, yung kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun as sweet yu adwa, mare. Kasla italaang ag-post ka itiladawan nyo Uwan man lulit, tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita Sana all. Nabasak jay comment mo, Lolit. Sana all ko na. Diya ko na-replyan, diya comment mo. Ora tain heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Dani ka. Nagwapo nila kayo mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano katsyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owen, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga aga-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nag-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan tanga tattao iday store. Kan adadanan ang itan niya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna yung kinasweet data. Dario, Dani ka. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikis naktap no makita dia. Ikisa sa asawang mo't. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit Basta una pa nang kita da ka Lolit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban na kay di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabakayamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario Kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Diya ka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa tamanan. Pag sinahan tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinit ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si kati na udi nga nagkalkalidta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Hanak nga mabutang kanyam.
Nakaluto ka, Danica. Kakwan nga magluto ka mat iti si dama, nalpas ako nga nangan. Si dakla ang jalinutok. Nga maday na po ita, inla ka man ka ngayon lutuan. Unay mo tigas na nga ramit mo, Danica. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutuam na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayaw! Umayak man! Ni nanang, ay derasam, yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin anagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario, tasobuan ka niya. Itimplaang ka iti kape mlakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod, da kayo ngay nanang, ag kape kayo, ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta ko maakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan Dario? Sumangpat ka, iwaram lang tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagit ay chismosa akarupa tita paraangan. Unamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adak na isim padagijay. Napanugak nga rod mo't anaggapoy ti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yakitagking kat. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam, takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko kinga. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Sakton ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag kan nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadya ka nung amin ija kabsat ko, kat nuhan ko nga tong palanti karet. Uray siyak mata. Ay, saan tala ko man anagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan ngagsina. Dahit tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta ngagsina ta. Tanagkasar ta ka nung amin. Kat ano saan tan ati agpamarang, no kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itilmin iti inam ti tawid mo Danica. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo, itid mi mo ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapagnumaran mi matan. Ado ti planok iti tawid kada kayo. Nanang, inted dan ti tawid ni Danica. Ited yumatan akanyak. Wen, madaman ti panakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makamu amang sukay iti tawidan nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta Danica. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti dando mga tawid ta, ta iso ti pagpunan tang agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsina ta, sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan takit din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapata. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbaga. Sa nabalay, naitid ko ti sustento dagiti ubing. Awanen na abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda Awam met maramidan tayo.
Jaymot ka no ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinad ah. Ay, wan nga road. Kasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kita pampasada alugan nanang. Masadutang agtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Ah. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na ko ma. Abdala pa dong parang abakat. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastos at tila disgrasya. Naimbag kin ka nga. Dapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatangarudan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan ako madani ka asawak. Sorry. Agsinublanta ka din Tornusan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan ako man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak idi nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata, ngam kidi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impa may saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, dani ka. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Naimbag, ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino saan napudno anagan tintay patangata ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear manang biyanang, adda kalugarak ano mabartag kat maamnesya. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak mat dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalindag singil. O na yan. Di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko tata. Limagasot lang met kidi Daklaba nagdaytan. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen. Bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na. Luko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang day tatawag, ha? Nay, Pagpili? asino ti ka apam, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan huwag sasaw. Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit iti lugan ti Rick na. Agungat,
Apay, kukuha na ay ti kalsada. Pag naan nga ron nga iti motor. Pag tayo bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro na ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali da jala kay Malala, bay-bay amon. Ingka ka umangalan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukub ko nanang. Jak manganing, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Iba kamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan? Nuwan, lang. Iso nga imbagam no manuti kayat mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kuka maamin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agad. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awang pa'y kiidi ti kaapanan ano mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng, tano kanayunan na mga rod ti uminom, amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Anda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa nagsweldo nila kay ko. Isayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga no magastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasan ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsuswildon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Yan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ken ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang tata.
Manuti utang ko dito, Istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti adu ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan mo, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibaga, tabayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkagday siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Amang ano inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na na. San ay ada kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, amang amuno, inggatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diyak nga roda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad na ng tudak. Diyak malagip no asino. Amang ano di katrabahwab. Amang ano impadulin mo kankwa na. Ay. Damagag to mga agpaisukan ko na nanang. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talagang aron nga addadag itay mabartek. Adidan malagip ti inaramid daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga road amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amang ano yung bartek na kidin palusot na laang daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tino. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man na nabagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo, wala. Basta agbayag kawan. Oray inung tumabayadan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar Tata, may sakaban ti utanga kon. Agpaunaak manan inton umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kaya may basabas nga magmag na. Padagasik man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Anyate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagad nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok. Naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsuldo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talag tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige.
Bayaran! Ha! Mas asya na kami ni Jagabsan ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Ngagin inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay akat na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagiban na na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minan ti arak. Ang mga mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Oho. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tama nga no napidot da kat naidulin da. Awan serbe iti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo ang mapukaw ti kwartam. Ay, ano ita? Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kaston? Tadyak mo't taktakawin ti katgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imado tila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ang tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikaw na yung mau na data idulin ka. Siya ti mangiduling, iti kwarta. Antoy, Nana. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi tayo, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga ruti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Asjay na nga raw jay kapsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanyak no nabartek. Agay nga agay. Ang no na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti arak. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga rod ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom nga Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pala utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka? Sasawin nyo mo, tata. Kaso sa amin nga daw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Uy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isap ta.
Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Data imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko tata. Kunak no nakabayadan. Saan pa barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man daya kapsat ko tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpatgag na dya kamsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Oh, dahito iti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kamsat mo. Diyan kong mabasa. Iba kam latan naman ako tayo itid ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo, Akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ah, ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun dapat pag sa mo dahil ka sinsin mo. Oo na. Ah, sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti tayo dya karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag na. Ta, agsakit dya asawa na, tata. Iso, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagip tararamidan na numabartag. Nakagalan siya manana. Iso ang nakagatang akmanan ang tinayong dilaw dito store ko. Itisblik man ang dagito inayong tilako. Manayunan man ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ako man iti pang merienda. Isupay ang nayong tilako. Umigpigsan saki ditikitam dito yung store mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartek mga minon, hindi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya! Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip dyan lutluto ka bananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kusaan nairaman uram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong katumanin, kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam, kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursura kitilang ko na tawan mo tantay store ko. Nala, edisum nga raw taagpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kung dayta ka na kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok.
Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y darama tayo.